Kalau kami mau live kailangan waktu 2 din, kami mau live team penon masih din kami do lagi long meet lah bangso asam peteli. Secretary Memorial Amendment kami itu mengkantor penisek ingkung keting sih ke sore aja, lapen adun kubang tu ke dongsa sapo stadium lang sini tempat tu lah, lapen non ke wangi lang baca lang sini tempat pun po, so akhirnya turnamen bidet pada masih teacher contoh player, pilih sini tu lah. Kalau dari semua telah ini dengan orang lain dan dengan itu dalam ini belum. So people focus ini all the best. Betul lah. Karbi Anglong Primary Teachers Association natum pini 15 August labangso India Independence labangso ajai make and ponsi ladak Assam Battalion along alang litum pan official alu pale si pini friendly match football match padulo. Tapi alang litum sedang menang citu dun lo ani litum sedang nalihin pen pelamte sih. Nilihin pen bangke kadu kabe pinila 78 angdeng Independent Day kita long celebration kadu kabe panda nili kapta presiden anghoy pen kadu kabe panda nili curu pajir lo kadu kabe nilitum ladak friendly match alang litum ta nili man invitation nang piazo ini sih ini ladang nilitum ang cetong dunig lo sita nilitum bangke isi mane ning rong bek bang pen ke asap pun ning oy din ke nilitum la kapta hin pen bangke 20 nola la apa maroki la te no maroki betilian tu pen nilitum mane gol so bom lang kita nilitum mane ning dibe non ta por dolang second half pen aku kadu kabe nilitum la player tum ansu se aku ning jipan ning ding pen nilitum han mane hai pon ji phansi ansu se bori po kisi nili hin pen ta ning khelo Ini mama lo nanti nado. Nili presiden nang dun lo aku nili tum secretary general secretary sa dolo advisor babula lingki sa dolo aku nili tum long non referee lada claim dun bom nili tum kapta anghoy kang ni man pen kedu nili tum la bi koson fuji assistant khagar pulo hai nili tum be treasurer lo hai nirmol bosumutari sa do la nili tum women member kapta women member dum tado aku bukajan sab kapta Presiden Baido Jelina Terang Pido aku nilitum blok Presiden Lumbajong blok hoi pentakatu kabeta pini Presiden Sekretari tentang cetong lo Player kita nana blok lo player bangke rongkhang pendang lok karbi dang nilitum la Lumbajong lo rongkhang lo Hauraghat lo langsung mipi kadu kabe 11 ta blok penta try blok penta nang cetong dunsi latak cepati dun dulu
Ako. So how is your experience? Di pin lang sa Oh, lason bang nili tumlong ka friendly match bang Duke dubom. Duke dubom lo. Sita ladak la battalion tumpen bang pineng si mane first. Nili tum general secretary, nili tum dynamic leader bang si kupune komandan tumpen ladak komandan tumpen alang li mane dak lason dong puine lason alang mane juga lo. Ke nili tumta alang li hoi pensi atura dak pensi nili tumta ladak nang dun lo ako patuda theklong lo misen lo thai kerem ke dulu kapu long ke tani le tung bibe non ta ko second half non pangting kuik ko kasi kadu ka be lak ngu nang kita media tum hanta nili tung kapta presiden nang hoi benga churu pajik lo all the best. Pualang lidung yang lomba jong examination tong dono. 11 block selo. Primary Teachers Association atau pini exhibition match. Pini 23rd Assam Battalion labangso Siloni headquarter long si pini 78 labangso Indian Independence Day labangso exhibition football match dak si bipon lo. আমি আশা ৰাখিছোঁ পৰৱৰ্তী কাৰ্বি আংলং প্ৰাইমেৰী টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা খুব ভাল খেল প্ৰদৰ্শন হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ ৰেফাৰী কৰা ছেকেণ্ড হাফৰ Naltum bangkon lo lomba jong block. খেলৰ নিৰ্ণায়ক হুইচেল বাজিল Pini kan lagi. Iya, Paul. Tira lon lang miu. 7 নম্বৰ জাৰ্চি পৰিধান কৃষ্ণ সমাৰক্ষী বাহিনী এইখিনিতে আমি নিউজ চেনেল কাৰ্বি আংলং অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক আমাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব 23 নং অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ অধিনায়ক শ্ৰীযুত নিৰ্মল বৈশ্য ছাৰ এয়া বুদ্ধেশ্বৰ এংটি তেওঁ খুব সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ইয়াৰ পিছত আজিৰ খেলৰ যি কাপ্তা দলৰ এয়া আমাৰ ৰানাৰ্ছ আপ বিজেতা বঁটা প্ৰদান কৰিব আমাৰ থাৰ্ড আছাম কমাণ্ডো বাহিনীৰ অধিনায়ক শ্ৰীযুত সুব্ৰতীপ লাল বৰুৱাদেৱে এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্ভাষণ জনোৱা হ'ব আমাৰ বাহিনীৰ BSP হৰেন্দ্ৰনাথ কলিতা মহোদয়ক এই গামোচাখন তেওঁক পিন্ধাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আজি আমাৰ খেলুৱৈ আজি যি খুব খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল আমাৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰিব 23 নং অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ অধিনায়ক শ্ৰীযুত নিৰ্মল বৈশ্য ছাৰদেৱে Team manager.
Thank you, sir. Gloria.